ndabasuje mbahaye ikaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose mu bice bitandukanye haba mu Rwanda amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba iburengerazuba ndetse no hanze y'u Rwanda muze tujye tubana umunsi ku wundi hano kuri Chabi Esport mbibutse kugira ngo mujye mukora subscribe kugira ngo tubane mu makuru y'imikino atandukanye abavugwa mu isi y'imikino ahangaha duhumeka imikino ndetse n'ibikorwa bitandukanye bya entertainment kuri Chabi Esport. Reka amakuru yacu y'imikino y'umunsi tuyahereye muri Ero yakomezaga mu ijoro ryatambutse. Ero yatangiye ku itariki 14 ikipe y'igihugu y'Ubudage itsinda ikipe y'igihugu ya Scotland ibitego bigera kuri 5 byose kuri kimwe. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ikaba ari imwe mu makipe yarayakiriye ku munsi w'ejo watambutse. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa igatsinda ikipe y'igihugu ya Austria igitego kimwe ku busa, nacyo cyaje kwitsindwa n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Austria. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa match ikaza kurangira ari uko nguko. Ikipe y'igihugu ya Austria yagerageje gukina umukino mwiza ikataka cyane ikipe y'igihugu y'Ubufaransa bakunze kwita Rebre Coque. Ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ikaza kwihagararaho match ikaza kurangira ari igitego kimwe ku busa kitsinzwe n'abakinnyi b'ikipe y'igihugu ya Austria itozwa n'umutoza Ralf Rangnick. Naho umukinnyi N'Golo Kante numwe mu bakinnyi bitwaye neza muri uyu mukino watambutse kuko N'Golo Kante yaje guhembwa nk'umukinnyi w'umukino. Uyu mugabo ukina mu gihugu cya Saudi Arabia wanegukanye igikombe cya shampiyona muri Saudi Arabia, akaba ari umwe mu bari bamaze igihe atagaragara mu ikipe y'igihugu y'Ubufaransa, ariko akaba yitwaye neza cyane akaza no gutorwa nk'umukinnyi w'umukino. N'Golo Kante umwe mu bakinnyi bakomeye cyane abantu benshi banibazaga uyu mugabo koko niba akina muri Saudi Arabia, ko abakinnyi benshi bakina muri Saudi Arabia baza bagaragaza ko basubiye inyuma cyane muri mukino. Kandi haje kuvamo impanuka ikomeye ubwo Cristiano Mbappe yazaga gukomereka ku zuru, izuru rye rikaza kuvunika. Kylian Mbappe akava mu kibuga ari kuva amaraso menshi cyane, kapiteni w'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Ariko uyu mugabo bikaba bimaze gutangazwa muri iki gitondo ni na kampu y'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa ko uyu mugabo yasanzwe yavunitse ariko atagiye kwita korerwa operasiyo, akaba uyu mugabo yamaze gusubira no muri kampu y'ikipe y'igihugu atari bugiye gukorerwa operasiyo ku zuru rye ryavunitse, ahubwo Kylian Mbappe agiye gukina imikino isigaye yambaye maske ku zuru ndetse n'iza maske zifashe ku zuru ndetse zigera inyuma. Kylian Mbappe akaba ari umwe mu bakinnyi b'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa bitezwe cyane, niyo mpamvu batapfa kumurekura bagiye kumukorera maske azaza yambara mu mikino isigaye n'ikipe y'igihugu y'Ubufaransa. Naho ikipe y'igihugu y'Ububirigi yaje gutsindwa n'ikipe y'igihugu ya Slovakia igitego kimwe ku busa. Ikipe y'igihugu ya Slovakia yaje kubatsinda igitego ku munota wa 7 gusa, itsinzwe n'umukinnyi witwa Charles, akaba yarabakubise igitego ku munota wa 7. Ikipe y'igihugu y'Ububirigi iza kurangira itishyuye iki gitego, match irangira ari igitego kimwe ku busa. Ni imwe muri match zatunguranye cyane kuko nta muntu wari witeze ko ikipe y'igihugu y'Ububirigi yatsindwa n'ikipe y'igihugu ya Slovakia, imwe mu makipe adahabwa amahirwe ariko ni imwe mu makipe agorana. Abantu bakomeje kwibaza niba ari umupira wamaze kumenyekana ku isi hose cyangwa se ari ibihe bibi cyane ikipe y'igihugu y'Ububirigi imazemo iminsi. Muri umukino warangiye ikipe y'igihugu ya Slovakia itsinda igitego kimwe ku busa igatsinda ikipe y'igihugu y'Ububirigi. Umukinnyi witwa Stanislav Robotka akaba ari wabaye umukinnyi w'umukino cyangwa se player of the match muri uyu mukino wabahuzaga, baje gutsindamo igitego kimwe ku busa batsinda ikipe y'igihugu y'Ububirigi. Naho undi mukino wari wabanje hakiri kare cyane ku isaha y'isa 10 ikipe y'igihugu ya Romania yaje gutsinda ikipe y'igihugu ya Ukraine ibitego 3 byose ku busa. Ikipe y'igihugu ya Ukraine baje kwikubita kugera ku minota 57 bari bamaze kwikubita ibitego 3 kuko igitego cya mbere cyagiyemo ku minota 29, icya kabiri cyagiyemo ku minota 29 gitsinzwe n'umukinnyi witwa Stansiu, icya kabiri gitsindwa n'umukinnyi witwa Marin ku minota 53, ku minota 57 umukinnyi wita
Dragos aza gutsinda igitego cya gatatu, baza gutsinda ikipe y'igihugu ya Ukraine ibitego bitatu byose kubusa, kandi Ukraine ni imwe mu makipe akomeye ndetse anafite n'amazina y'abakinnyi bazwi ndetse bakomeye bakina mu mashampiyona atandukanye akomeye yo ku mugabane w'i Burayi. Akaba ari imwe mu nkuru yatunguranye ku munsi w'ejo muri iyi Euro igiye ikomeza kugenda itagaragaramo ibitego byinshi, ariko ikipe y'igihugu ya Romania ikaba yarabikoze itsinda ibitego bitatu byose kubusa. Umukinnyi witwa Nikoleyo Stansiu akaba ari wabaye umukinnyi w'umukino mu ikipe muri match yahuzaga ikipe y'igihugu ya Ukraine ndetse n'ikipe y'igihugu ya Romania ku munsi w'ejo. Ikipe y'igihugu akaba ariko byaraje kurangira. Uyu munsi nibwo amatsinda ari gushyirwaho akadomo imikino ya mbere ibanza. Ikipe y'igihugu ya Turkiya iri bube ikina ku isaha 12 n'ikipe y'igihugu ya Georgia, bari buze gukina kuri stade yitwa Sigino Iduna Park, ni kuri stade y'ikipe ya Borussia Dortmund mu gihugu cy'Ubudage, naho undi mukino uri buze kuba usoza amatsinda mu mukino ya mbere mu matsinda araba ikipe y'igihugu ya Portugal ya Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes ndetse n'abandi bakinnyi benshi batandukanye bakomeye nka Bernardo Silva bakina mu ikipe y'igihugu ya Portugal. Ikipe iza kuyobowe na kapiteni Cristiano Ronaldo gushaka ibitego bigera kuri 5 gusa ngo yuzuze ibitego 900 muri kariyeri ye muri rusange. Cristiano Ronaldo na bagenzi be bari buze gukina n'ikipe ya Czech Republic ku isaha y'isa 3 z'ijoro, bakinira ku kibuga cya Leipzig mu gihugu cy'Ubudage ku isaha y'isa 3 z'ijoro. Cristiano Ronaldo akaba ari umwe mu bakinnyi bategerejwe ku myaka ye igera kuri 39 hafi 40. Uyu mugabo akaba ari umwe mu bategerejwe cyane. Tuvuye muri rero kandi umukinnyi mu ikipe ya Chelsea mu transfer kipe, umukinnyi witwa William Estavo umunyabrazil wakinaga ikipe ya Palmeiras akaba yamaze gusinyishwa ku mugaragaro n'ikipe ya Chelsea Football Club. Chelsea akaba ari imwe mu makipe iri active cyane ku isoko, ikomeje kugenda isinyisha abakinnyi batandukanye hirya no hino. Ikipe ya Chelsea ikaba yasinyishije umunyabrazil w'imyaka 18 gusa wakinaga mu ikipe ya Palmeiras, ariko akazaba ayijoininga cyangwa se aza mu ikipe ya Chelsea muri 2025. Uyu mukinnyi akaba azasinyishwa amasezerano azamugeza mu mwaka w'ibihumbi 2032. Ikipe ya Chelsea ikaba irimo igenda isingisha abakinnyi imyaka myinshi ndetse bakiri batoya. Tukiri mu transferi, ikipe ya Bayern Munich nyuma yuko uyu mukinnyi wabo witwa Pavlovic yavunitse yari yahamagawe mu ikipe y'igihugu y'Ubudage agasigara, ikipe y'igihugu ya Bayern Munich ikaba yahise imusinyisha amasezerano azamugeza mu mwaka w'ibihumbi 2029. Uyu mukinnyi ukina hagati Pavlovic, umwe mu bakinnyi bakiri bato bitwaye neza muri iyi sezo itambutse. Ikipe ya Bayern Munich ikaba ihisemo kumwongerera amasezerano. Ikipe ya Bayern Munich izaba iyobowe n'umutoza Vincent Kompany, umubirigi wajemo muri iyi sezo, azatangira n'ikipe ya Bayern Munich. Ikipe y'igihugu y'Ubudage ikaba ari umwe mu bakinnyi yatakaje yari yahamagaye ikaza kumusimbuza. Naho umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Georgia bita Kivica Kvaratskhelia akaba ari umwe mu bakinnyi umugabo witwa De Laurentiis yavuze ko atagurishwa, avuga ko umukinnyi we atagurishwa ahubwo bari gushaka kumwongerera andi masezerano kugira ngo bazamure agaciro ke ndetse na release clause nayo bayizamure. Uyu mukinnyi wita Kivica umunya Georgia ukinira ikipe ya Napoli akaba avuga ko uyu mugabo ashaka ko uyu mugabo azakomezanya n'ikipe ya Napoli, akavuga ko atagurishwa muri iyi season. Akaba ari umwe mu bakinnyi beza cyane bagaragaye mu gihugu cy'Ubutaliyani umwaka wabanjirije iyi sezo irangiye bwo yatwaraga igikombe cya Scudetto n'ikipe ya Napoli. Tukiri mu matransferi kandi umukinnyi bita Sergio Ramos waciye mu makipe atandukanye, wakina ikipe ya Sevilla atangira umupira w'amaguru akaza kwerekeza mu ikipe ya Real Madrid agakoramo ibigwi byinshi bitandukanye akanayibera kapiteni. Sergio Ramos akaba yaraje no gukina mu ikipe ya Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ubufaransa. Uyu mugabo akaba yaragarutse ku ivuko muri Sevilla aho yari yatangiye umupira we w'amaguru nyuma y'umwaka umwe gusa akina ikipe ya Sevilla. Uyu mugabo akaba yamaze gutandukana na
nayo akaba ari free agent. Umwe mu bakinnyi beza isi yatunze akaba ubungubu ari free agent, dutegereje kuzamenya mu minsi iri imbere aho uyu mukinnyi yazerekeza gukina, umwe mu bakinnyi b'abadefanseri beza isi yatunze. Naho mu gihugu cya Brazil umukinnyi bita Ronaldinho Gaucho akaba yakije umuriro cyane, akavuga ko ikipe y'igihugu ya Brazil iteye isoni, ari imwe mu amakipe mabi yigeze abona yabayeho muri Brazil. Uyu mukinnyi witwa Ronaldinho akaba yavuze ko atazigera areba umukino n'umwe w'ikipe y'igihugu ya Brazil muri Copa America, cyangwa se ngo azishimire intsinzi n'iyi n'imwe ikipe y'igihugu ya Brazil izagira muri Copa America. Uyu mugabo akaba yasuzuguye cyane ikipe y'igihugu ya Brazil, akavuga ko nta experience irimo, n'abakinnyi batoya bari aho ngaho ngo kwambara umwenda w'ikipe y'igihugu ya Brazil ngo bisigaye byoroshye cyane. Naho umutoza witwa Roberto De Zerbi, umutaliyane watozaga mu ikipe ya Brighton Hove Albion mu gihugu cy'Ubwongereza, rumazemo sezo zigera hafi kuri 3. Uyu mugabo witwa De Zerbi akaba yaramaze gutandukana n'ikipe y'igihugu, yaramaze gutandukana n'ikipe ya Brighton Hove Albion. Uyu mugabo akaba ari amaze kumvikana n'ikipe ya Marseille mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba habura gato cyane ngo asinye amasezerano yerekanwe nk'umutoza mushya w'ikipe ya Marseille yo mu gihugu cy'Ubufaransa, kirira ku kibuga Velodrome. Uyu mugabo w'umutaliyane, umwe bavuga mu bataktisiye cyangwa se abatoza beza bakiri batoya baba disciple cyangwa se bigira kuri Pep Guardiola. Pep Guardiola yaje no gutangaza ko ari umutoza mwiza cyane. Naho umutoza Erik ten Hag, nyuma yo kwemezwa n'ikipe ya Manchester United ko azakomezanya nayo, Ineos yaje gutangaza ko uyu mugabo azakomezanya n'ikipe ya Manchester United, ikaba ishaka no kumwongerera amasezerano y'imyaka 2 yiyongera ku mwaka umwe yarasigaranye uyu mugabo, aho yari yibereye Ibiza mu gihugu cya Espagne ku kirwa ari kuruhuka hamwe n'umufasha we. Akaba yaje gutangaza aganira n'ibinyamakuru avuga ko yanabimenye, ndetse na Manchester United yamubwiye ko iri kuganira n'umutoza Thomas Tuchel bakaganira, ariko akaza kwishongora avuga ko nyuma byaje kurangira umwanzuro ufashwe, umutoza mwiza cyangwa se manager mwiza akaba ari we waje guhitwamo ikipe ya Manchester United. Uyu mugabo akaba ari umwe mu bitezwe kureba niba hari impinduka zazana hamwe n'ubuyobozi bushya bwa Manchester United bagiye kubana mu myaka igera kuri 3 ishobora kuba isigaye. Reka dusoreze muri NBA yaraye isojwe mu ijoro ryatambutse, sezo yaje gushirwaho akadomo kuri finali. Match ibanza mbibutse ko ikipe ya Denver Nuggets yaje gutsindwa n'ikipe ya Boston Celtics amanota 89 ku manota 107. Ikipe ya Boston Celtics itsinda umukino wa mbere, umukino wa kabiri nanone za gutsinda amanota 105 ku manota 98. Umukino wa gatatu n'ubundi Boston Celtics iza gutsinda amanota 106 ku manota 99. Umukino wa kane ikipe ya Boston Celtics iza gutsindwa amanota 122 ku manota 88 atsindwa n'ikipe ya Dallas Mavericks. Ikipe ya Dallas Mavericks yari ikozemo umukino umwe, iza kuba ari imikino iza kurangira ari imikino 4-1. hari hategerejwe rero cyane kurebwa niba ikipe ya Boston Celtics itsinda umukino wundi igatwara igikombe. Ni nako byaje kugenda, kuko ikipe ya Boston Celtics yaje gutsinda amanota 106 yose ku manota 88 ya Dallas Mavericks, ihita yegukana shampiyona y'igihugu cyangwa se NBA League, shampiyona ya basket muri iki gihugu cya Amerika. Boston Celtics ihita yegukana igikombe cyayo mu bakinnyi batandukanye nk'aba Jason Tatum, abakinnyi nk'aba Jalen batandukanye batsinda ndetse baza gushiramo imbaraga. Imikino iza kurangira ari imikino 4-1 batsinzemo ikipe ya Dallas Mavericks yaba Luka Doncic barabatsinda. Ikipe iza kwegukana shampiyona ya NBA
2023 2024 iyi sezo ikaba yegukanywe n'ikipe ya Boston Celtics. ni imwe mu makipe yarakomeye cyane muri iyi sezo iyobowe na Jason Tatum ndetse na ba Jaylen Brown, abakinnyi bakomeye cyane bagiye bayobora ikipe ya Boston Celtics. ni imwe mu makipe y'amateka muri NBA no mu makipe asanzwe y'ubukombe aba muri iyi NBA igenda ikinwa ku nshuro nyinshi zitandukanye. muri izo nshuro nyinshi zitandukanye kuri finali umukinnyi witwa Jaylen Brown yaje kuba umukinnyi mwiza muri izi finali cyangwa se aba umwe mu ba MVP most valuable player wa NBA mu mafinals muri iyi mikino baba bari bukine imikino best of 7 bakinamo utanze undi gutsinda imikino difference y'imikino 3 akaba ari we uhita wegukana igikombe cya NBA. uyu mugabo akaba ari waje kuba MVP cyangwa se most valuable player, ajya ku rutonde rw'abandi benshi bagiye baba abakinnyi beza kuri NBA finals. ikipe ikaba yaje kuzuza igikombe cya 18 cya NBA. ni imwe mu makipe y'ubukombe muri NBA yaramaze igihe kinini cyane bategukana igikombe cya shampiyona kuko bagiherukaga mu mwaka wa 2008. hari amaze igihe kinini badatwara igikombe, n'ubundi imbere ya 2008 baherukaga igikombe mu mwaka wa 1986, 84, 84, 81, 76, 74, 69, 58, 6, 6, 5, 6, 4. hari aho yigeze gutwara ibikombe bigera kuri 6 byikurikiranya. ikipe ikaba yatwaye igikombe cya mbere mu mateka yawo mu mwaka wa 1957. ikipe ikaba ari imwe mu zigeze kuyoboza inkoni y'icyuma kuko yaje gutwara shampiyona 8 zikurikiranya zose. kuri ubu ngubu ikaba imaze kugeza shampiyona 18, akaba ari imwe mu makipe y'ubukombe muri NBA mu gihugu cya Amerika. akaba izakirwa n'umukuru w'igihugu cya Amerika kuko ikipe itwaye igikombe yakirwa muri White House. mwakoze kudukurikira kuri Chabi Esport. amahoro y'Imana abane namwe. Shalom.